Forest Beat ke parlo arlong tang hua truck jeng toya phita. Beat officer Don Bora chini ne son chekrong de. SRYC pen chipatir pipon si rong ke pang thera sa ke klempon. Inud hem epikajek hanse pipen hem sonang pivek thapu pen kerap kacho hem. Ingdeng Troxy ke prakethom mate 73rd Vanam Hotsav Week Celebration 2022 ke pamanpon. Nele birta thanbang Sondro Singh Rongpi. Aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajireglo kardom. Tangna pini arsik jitla pen sodda ka birta nonang ton pen arjikta. Langkhang Forest Beat ke parlo arlong tang hua truck jeng toya phita. Beat officer Don Bora chini ne son chekrong de. Karbi Autonomous Council loke medu ke long ke ongnai ke forest asai kampen hen lo buke majok ta chini pamelo bonsita arona teng penaning kanwang medu long pon lo maputa charju meme lapen ahogalam jong lo putela ke forest sai kam ke klemvek beat officer pukachi puatum methangale aphan ka chopanglim ong manak titia joksi kon ma council long medu ke long nang jia teng pen long pon pedet lo pule pudet ta hengnoni Lason thak silakha Kritroxy Socheng Thenta MEC constituency ke parlo jase medlangkhang forest beat ke parlo along arlong tang hupon chopadap hum pharo kang hu arlong Karbi Anglong arlopen angtanga district an ke pon longaret ke ahokpet pen Karbi Anglong Autonomous Council atu medulong pon loma jongsi ahokpet pen medulong pon pe pulote pininili tuma pherangke atum ka humri pon abirta langpon iktha Ahokpet alama banke jopadap hum pharo arlong ke ponaret sitame ahokpet arona lomati tipi chalan ave pin pensi hum pharo arlong arnivang ke pon longaret ke komad lo ke chokcheke lapen komad lo ale ke ong lata charju mimi la song bong pen subbeat officer Don Bora lahai adiman long chini dun de thekdun long ledet ason cheplang det ke mang hume melo mate kupine ale cho endet ma puta jongda memelo Jongsi beat officer Don Bora amit hangali aphan kachopang lem asai claim that pusitami alang liphan arona teng pen Karbi Anglong Autonomous Council hin pen ingsai pon haijima lapen jongsi ingsai pon hai hedet pute Karbi Anglong Autonomous Council pen ame dua puru along aphai kilong ponji aphan aphai jum hekji pula jong pon detta hengnoni ए टीपी चालान तो देसन हैं टीपी चालान को जमा दिसे को दिसे देखा टीपी चालान तो अरे तुम्हारा भाई लगा कम कर আছে टीपी न चालान কথা কে গাড়ি তো লইছে মাট লইছে ইয়াত হ্যাঁ না না ইতিয়া টিপি চালান তো কত টিপি চালান জমা এ তো মাট যা কত জমা আছে অফিসত জমা ললে ফার্স্ট পেপার দিছিলে এটা সেকেন্ড পেপার জমা নাই ও এনেকা সদায় আপোনালোকে এনেকা কৰি থাকে নেকি ইতিয়া কিতিয়া লব নহলে কিতিয়া লব ইতিয়া যদি কেবা টিপি চালান নাই দি টিপি চালান হদাই দিয়ে ইতিয়াটো দিয়ক ইতিয়াটো জমা লইলো না ফার্স্ট পেলাই আহিলো অফিসত নহলে ইতিয়া মারলুত কোনে অর্ডার দিছে মাল এতিয়া কেসাৰৰ পৰা পঠাইছে কেসাৰৰ পৰা পঠাইছে ইয়া টিপি চালান নথকলাও পাই যায় নেকি চালান দিয়ে টিপি চালান নিদিয়ে কেনে পঠাই বসুন তাক কাৰ হয় ড্ৰাইভাৰ কোন ড্ৰাইভাৰটো কোন হয় আপুনি ক'ত টিপি চালান দেখাচোন টিপি চালান কৰাৰ জমা হা কৰাৰ জমা ফৰেষ্টত অফিস জমা আছে মাৰটো এতিয়া ফুল আছে নে নাই ফুল আছে এতিয়া টিপি চালান নাই আপোনাৰ এটা এটো মানে একদিনটো মানে আছে যে এটো মানে জমা ৰাখিছে একদিন টানিব পাৰি না আজি ৰাতিপুৱা জমা টানিব পাৰি ৰাতিপুৱা হ্যাঁ ৰাতিপুৱা দিছে মানে এটো লগতে আনিব লাগে নাই আহতে আমি জমা এনেকা সিস্টেম পাই নেকি যে টিপি চালান নাথাকিলেও মাৰ লুট কৰিব পাই নেকি হেতু গাড়ী নম্বৰ হেতু গাড়ী Karbi Anglong Kaziranga pen Rowelson Rongpi report Biswanath Karbi live
tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha SRYC pen chipatir pipon si rong ke pang thera sa ke klempon patumi ni phai trok siar ni boko jana long pen Karbi rong ke thena rong mate sodri chorong along kai kang ther ejia phan mate towar hai hoi pangram re dejia phan puma tha ponsi sodri cho youth club atum pen chipatir pipon si sodri chorong arada tum pen sodri cho office aklama long ram ke pan pang chengpon mate ke pang thera sa ke klempon Sodri cho youth club atum ke pang thera sa ke klempon along alonso ke singapore chingwai chingsaya me sitame padopon anand kiling sodri cho gaungura pencharia me along aluhia man pen abarim sk baliram kathar chetong dun lapen sodri cho rong along man ke do ke theki ding atum ta chetong dun abarim sk baliram kathar pen rong rop ka chingthur nang ji hemrit ke pang thera lon chi pinang ji pen chenglok pinangan rong along akinang ji rd dojot alam hai hui than pachini pon Sodri cho youth club pen rong ke pang thera sai ke klem bon along bang trokep so se arat pen chetong dun pen sai me sen pen pachun pon Karbi ang long japra lang so pen Augustine rong phar report Biswanath Karbi live tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha Inud heme pikajek hanse pi pen hemsonang pivek thapu pen kerap ka chohan Lakhaeng koi ra truck duar bagori constituency ke par lopan peri darsing hanse rong amekar kajek hanse pi pen hemsoi hom nang kimpi vek thapu pen local MSC Richard Tok biaphan kerap ka choha Lasonsi inut kidugdet hemi pi kajek hanse pi pen kaningje pona tengke nili pe hemi pi ningkan krehini bagdolo bonseta ajara kerap ta sarkar pen chathek long lidet hemi pi tangka sita long dunde hemsosi ta kapre ka tunke long dun bonseta nili hemi pi phan ke nang pi pon pe arunodoya tangka sita nang pi kom hek tiputa ningje Lapen ni chorche voi joy pen so pin so ta kavedera jok hemrita nang ripi bang avedetlo chongda chora tangkata osumar charlie porhi silang puma thamat hemrita chelong thekthedetlo lasi hemsoi human kinang kimpi vek thapusi MSC Richard Tok bia phan chuning report Kajek han sepi tang te nali pa he me pi ke ningkan an bak dopo ko anon ningkan krehini ningkan kre tang te nali pa he me pi ko ke political leader tong ka do nang chini lo tang te nali uruna doi long no lo ma uruna doi ke long he long do niglo mo nili lang chithane lo nona chodhu ke long dam ke हजार सीधी हजार क्रिपली पोले है के सुरी सीवी वा निकलो तंगते नी नाली हेम के दो थाय वे पिन नाली फान हेम नंग पिलो मानते nang pig ela anbel lang la ke aprang dam ke tanga hem lo matila nona phi nang pipe pin lang paka hem punoi bang ko an le ki ron an tan li long ande ta tangte no naली हेम दो थाय दो मावे avelo la ke lan velo ke arve li mandile arve tali klablo nili ke la hemana da belo hem jongsi nang pi thek pote nili ke mixen po pujale mane aprang musuri pene ne ke long du nik bom he sita hem po bang nili long le ako chu adhuta kumbor musuri ta nili phanang le glo ta la hem bang ke nili ke nang sor hem bang sikena solo mane nili phan ke nang kim pe ba ve nang rang pe ba ve nili hem sor ka vitang de lo ke aprang nili hem sor do kong lo nili la anduk de lo tanon ke choy lang nili hem sor ve de lo ki duk lo nili usomar pen la pu no hok se ta nili chi pon prung dam prung na son se nili choklem lo amasi nili jenten la usomar phan ta nili
asa basum ni li thek the dase ta ame ke thon niklu je ta ni li ke thek o phan le ke thon nun ke kalilu se ta non long ka prang hakko kaya son ka li dia la nali so mar kan non ke do bom ke bang ano nali do rape non do bom ke non do rapet ke la ki bi nu ve te lu ha tu bah ni bas he man tu lo ta do nang le long na homri mai homri re la an ke sung ke do kok nong bang tai nang homri re homri ba la ve lu ni phan ke Kaziranga Ben Roelson Rongpi report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha. Ingdeng Troxike Prakethom Mate 73rd Vanam Hotsav Week Celebration 2022 ke pamanpon. Patumi Porphai Krei Sipen Paklangso number Adorsha village along Bogajan Range Forest Department atumpen petir pipon si Theng Pierong ke ajai mek dengpon. Sonsi Jakhong Nipai Isipen Pangcheng Ponsi Patumi Nipai Troxi ki Jutsier ni Misen Pen Pachunpon. Aduntu Aluhi Aman Pen Nasing Ronghang Shakti Gendra in charge Bidyate Rang Silarson Rongpi Kamor Be Kaphoy Kathar Pi Anpar Taman Pen ki doke the ki dingatum chetongdun. Patumi Theng Pierong ke ajai meg Ranger Nixon rong hangari deng pen pangcheng pon aduntu kichadong dun man pen ke doke the ki dinga tum pen ta Theng Pierong epon ringti lapen puma aja harti ta chap lapen garmari he ho Theng Pi epon pusi pherang ke karjo hot Ranger Nixon rong hanga hin pen nang pachini dun Karbi Anglong Japralang Sopen Augustine rong phar report Biswanath Karbi live. Tangde pini prime time berta la an pen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me.